nongeye kubasuhuza. Njyewe nitwa Nihitiraga. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Uyu munsi nkuzaniye top 10 y'ibyamamarekazi nyarwanda bifite amafaranga menshi kurenza abandi. Turahera ku mwanya wa 10 tumanuka. Ku mwanya wa 10 tuhafite uwo bita Kwinca. Kwinca w'imyaka 31, amafaranga ye yakuye mu muziki no mu bikorwa by'ubucuruzi kuko afite n'ubucuruzi akorera hanze y'igihugu. Uyu Kwinca abitsa amadolari arenga ibihumbi 150. Urumva ko ari miliyoni 150 zirenga. Ku mwanya wa 9 tutabatindiye turasanga umunyamakuru wamenyekanye cyane na n'ubu kizwi ufite ijwi riryohera benshi, bamwita Sandrine Sheja. Sandrine Sheja w'imyaka 33, uyu ni umunyamakuru wanditse amateka hano mu Rwanda. Ku bihumbi $200 by'idolari, uyu mudamukazi nawe n'umwe mu cyamamare hano mu Rwanda gifite amafaranga menshi. Ku mwanya wa 8 turahasanga umudamu wamenyekanye ahagana mu myaka y'ibihumbi 2000 kuzamura kuri televiziyo y'u Rwanda, wo bita Umurerwa Eveline. Ku myaka y'42, Umurerwa Eveline ni umwe mu badamukazi b'Abanyarwanda batunze amafaranga menshi kuko abarirwa hagati y'ibihumbi 300 kuzamura by'idolari. Ku mwanya wa 7 tutabatindiye turahasanga umwactrice. Uyu akina amafilime arabica bigacika, ni umusitari hano ku butaka bw'u Rwanda ndetse no mu mahanga. Benshi bahamya ko ari umwe mu badamukazi bazi gukina filime hano ku butaka bwa Afurika. Uyu nta wundi ni Bahavu Jeannette. Ni imyaka 30 ye. Bahavu Jeannette bivugwa ko afite amafaranga arenga ibihumbi 350 bijya kuyingayinga muri 400 by'amadolari. Uyu nguyu akaba afite we n'umugabo we nabyita nk'uruganda rutunganya sinema. Ku mwanya wa 6 tutabatindiye turahasanga Butera Knowless. Butera Knowless we n'umugabo we Clement babitse amafaranga menshi cyane. Ari ukuretse amafaranga banafatanyije, Butera Knowless yatangiye umuziki kera, ni umwe mu bahanzi batwaye Guma Guma Superstar, afite amafaranga menshi. Ni umwe mu bahanzi bakoreye ibitaramo hanze y'igihugu, amakorabo menshi cyane. Amafaranga ye ayakura mu muziki ndetse no mu bikorwa by'ubucuruzi. Akaba afite ibihumbi 400 by'amadolari kuzamura. Ku mwanya wa 5 turahasanga Mutesi Jolly. Mutesi Jolly w'imyaka 26, uyu yanabaye nyampinga w'u Rwanda. Uretse amafaranga ye kuba yarayakuye mu kugaragaza imyenda cyangwa icyo bita fashion, Mutesi Jolly burya ni n'umucuruzi. Afite amashopu acuruza imyenda ndetse n'ibindi se parufe. Uyu Mutesi Jolly babara ko ashobora kuba afite amafaranga ibihumbi 450 by'amadolari. Tutabatindiye reka tujye ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turasanga uwo bita Carine Rusesabagina. Carine Rusesabagina uyu ni umukobwa wa Paul Rusesabagina wamenyekanye cyane muri filime bita Hotel Rwanda. Carine Rusesabagina bavuga ko afite arenga ibihumbi 600 by'amadolari. Aya ni amafaranga menshi cyane, arenga miliyoni 620 z'amanyarwanda. Twihuse cyane reka tunyarukire ku mwanya wa 3 aho tuhasanga umunyamideli wamenyekanye cyane mu isi nzima, akaba yaranavuzwe ko yabaye n'umukunzi wa Sadio Mane, uwo bita Kate Bashabe. Kate Bashabe w'imyaka 31 yujuje inzu ku Irebero ihagaze menga 500 z'amadolari. Uyu Kate Bashabe bakaba bavuga ko afite arenga miliyoni y'amadolari, tubikesha ikinyamakuru Forbes magazine. Kate Bashabe ni umwe mu bakobwa b'Abanyarwandakazi kuri ubu rwose wavuga ko batikoraho, bafite amafaranga, babayeho neza. Tutabatindiye ku mwanya wa 2 turahasanga umukobwa w'icyubahiro, umukobwa wa His Excellence Paul Kagame, uwo bita Ange Kagame w'imyaka 28. Uyu nguyu amafaranga yakura mu bucuruzi butandukanye nk'abandi baherwe kazi bose. Uyu nguyu Ange Kagame uretse kuba afite ibikorwa bitandukanye, uyu nguyu
afite na shop muri Amerika. Uyu nguyu kandi akaba abarirwa muri miliyoni y'idolari kuzamura, akaba aza ku rutonde ari ku mwanya wa kabiri w'abadamukazi b'abanyarwanda batunze agatubutse. Ku mwanya wa mbere turahasanga umustarikazi wamamaye mu isi nzima, akaba yarabaye na Miss w'Ubufaransa, ufite umubyeyi umwe w'umunyarwanda n'umubyeyi umwe w'umufaransa. Uyu yabaye Miss w'Ubufaransa hagana mu 2000. Uyu akaba afite arenga miliyari 1.5 y'amanyarwanda, ubwo ni miliyoni 1.500 by'amadolari. Sonia Rolland yayakuye mu gukina filime, kwerekana imideri n'ibindi byinshi. Sonia Rolland uyu nguyu ni umusitari isi nzima iramuzi, yaramenyekanye, yaciye ibintu biracika kandi birumvikana. Miss w'Ubufaransa nta kuntu atamenyekana. Mwakoze cyane, reka tubashimire. Kora kuri subscribe tujye tubana gatanu ku kandi, kugira ngo buri kimwe cyose ugikurikirane kuri Nihitiraga TV.